大家平安，聊聊vai tu chua ka jam naman, nama ka tinana sulibat. Saka tu chua ka jam naman, orja sopi na kai no atmas, imazai toa senai toa atmas, imazai toa taidai, saka tapuru, saka pi toa solatan, imazai toa itakaran paturusa karan, 诗篇117篇1至2节。tu chua ka jam naman, orja sopi na kai no atmas, nekano sinimichika kina charsanan.Saka kikusupoy na lamotian na kilaroy to mana pazazakat no atsama tu chua ka jama 颂赞上主，列国啊，你们要颂赞上主；万民啊，你们要颂扬他。他对我们的慈爱多么坚强，他的信实永远长存。要赞美上主，为胜利感恩祷告。爱出开诺什么行为起嘛在多诗篇117篇1节到2节。Saka出个咱们的man asini putarwan 讲语间简洁有力，简洁有力。在教会里，许多人虽然没有担任长职同工，却默默为教会付出，在他人或自己视为微小的服事上忠心尽责。有时候他们的服事可能是被轻忽，甚至连他们自己都认为不值得一提。其实不然，没有任何服事应该被看轻，因为上帝使用所有愿意服事的人，共同为上帝国一起打拼。有的教会可能也有类似思维，总觉得自己是弱小教会或乡下教会，而看轻自己。事实上，上帝所设立的教会是不可以轻看的，因为每一间教会都承担传扬上帝国福音的使命。就如诗篇117篇，虽简短，却有很大的力量，邀请所有人一起赞美上帝。Sinaya jantin tu soka jaman-jaman na para luai apa jazikata no ta cemas saka latinana Mareva asamang paravat papurigu tuata cemas latinana baika pasamarau tuamana penakarvareva kai noa cemas， 这个是我们每一个人信靠主耶稣的一个责任。Saka kedia sensengan akuda-kuda sensengan kinareva saka maya noa cemas saka maya 不要轻看自己。对出的基督教的教会semua lumungwa kemudian masing-masing itu akan dia sensengan kinareva sakamaya no cemas ayatwa nama si pujang aritin nama si revanitin nama si warung tin to kiskau to ta cemas azwata warung kinareva no cemas sakamaya saka latinana puringaringau satinana pasusu to mana pajazika teno ta cemas to soka jaman-jaman saka tu soka jaman-jaman aurita sikinimnem 在教会中有谁看起来很不起眼，却是付出很多心力在服事上呢？有哪些服事不被看重，实际上却是非常重要的呢？喜那亚讲经今天早上我们要默想的萨嘎改努力。主上帝啊，求你让我在小事上忠心，不看轻任何服事，并且透过你的眼光看见那些似乎不起眼的人，在他们身上见证你极大的荣耀。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama katina nama seselang asumupu akilaroi to kai no cemat lamunana sulibat lamunana popicul sata inuri-nuri semamparavat setoja cemat sakala tinana sulibat tu soja kani edavam 大家平安。